Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo abusi kai temulum dalam siaran berita abusi. Puhaba cedalun mamandung. Puhaba urung drone sehat gebili Allah. Semoga urung drone bergebi sehat sejahtera bermudah rezeki berselamat iman gebili Allah. Nyo kamu rumpok lom ngona abusi. Abusi dikena bahas lom perkara pemilu. Nyo pemilu kata wahai sedram tuah. Bek tat ngedengoli nyan ia kayak musang ale bui segutnya na payah lin dengo. Hancur tak ka Aceh hancur tak ka lih damai MOU. Barakon hana lagi nya Aceh. Ino lih damai MOU ya subhanallah lempah hancur ka Aceh. Selama Mekah menyobarakon bangga tu. Tak bangga bak orang lain. Tapi jino kamale tu. Kamale tu dengan selama Mekah. Nyan ke hai sedram tuah yang pelai abusi urang gasin pu sampo bak urang drone mamandung. Pemilu ne baikot. Yang pilpres haram jedah nu baikot. Nu tintung nu lawan perti PNA. PA. Yang nu lawan urang nyan. Buna tingat sedram tuah beh. Yang le tsunami terimong damai MOU nyan perti nakuh. Perti ase tuha put. Yang ase tuha put yang teken damai MOU. Yang dipengut ba urang drone hai sedram tuah. Yang damainya nakuh damai ke kelompok. Nanu tu sawa urang drone toh tu haput si tu haput. Yang si tu haput nakuh yang pun purti. Malik Mahmud. Yang Malik Mahmud asai bajung palihnya ji keturunan Madura ji. Kon asli Aceh. Yang ji urang pengut wali. Yang kedua yang Dr. Zaini, si Dr. Zaini, doktor hewan nyan lembui dua. Lembui leh, si Karya Zaman. Yang lembui put. Yang lembui put, yang breok nyan kena. Yang dipegah barokon wate masa perang ji awak ba pesawat tempur, tim Zakir Manaf. Nyan put dro yang teken nyan hasidram tuah. Yang teken damai MOU bah. Behana lun pegah ba urang drone. Jino yang menyonu pabeh urang nyan. Si tuha put nyan menyonu pabeh. Mungkin selamat. Aleuh ne pabeh si tuha put Irwandi. Irwandi sampoh cit. Darwis Jenip yang sampoh cit. Sofian Daud sampoh cit. Adi Lawung timbak. Munawaliza bau tak tung. Iji hawak raya ideh. Di Jawa ideh di Gontor. Di Jabut ideh. Hanam itu sepu pi. Nyong abusi pegah ba. Merang kesok lawan kalinyo. Nyong ku nyong sedram tuah. Nu baikot pemilu. Nu baikot sedram tuah pemilu. Menyong dijak coblos. Mijak laju hanapu tapi. Bandua nutok. Nutok mandua nyan. Baik nekebah pi musaboh. Bandua nutok. Tulis hilong. Harga mati Aceh Merdeka. Nu peduk pak evinan yang bak coblosnya. Harga mati Aceh Merdeka. Apabila pula nubuh nanabusi. Nanabusi nu tulis hinan dia teg. Menyoyo nu hurung drone mungkin. Tulis nanabusi dia. Abusi urung gasin. Yang watin dia coblos. Harga mati Aceh Merdeka. Yang kenyan hasil rapun tuah yang pelun pesampo. Terima kasih kudik dedat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo abusi kamu tak?